Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Ka Hanyotrap Youth Development Council haka atarik uyayong arja arpasan kalalit banyak kendo yuba shimborlang renja Chief Executive Member ka KHEDC bat airu da kador khas hu haka bedei ba kajing kendo kam kerut jam ki khun samla kaseng hapa ajingkran shikila pathai kubor hadian belami na ka kamra UCM kalong ba kasngoy hap ikajing ong ka EC thamai ba nam ai trading license show iki bajala hakinu ki kam ki ba ukhasi ulanang bantre hendai kaseng kalaya thu ba kalong show UCM Bom day ban ong ban ay ka trading license, hendai di ban perkat, bagi bala yok lupa ya ke NOC ni trading license. Anda lapin thamai, ka isi ka di ban bu daki kendon, bah nyop ho na ka shispa, kinong trikam, ki di ban day ben ki try muluk. Ka seng ka lapin snguru show CM baka day ban pentrikam, ya ka minimum wages, ka an ban siu bay nong ni kinong try bala, ka bala thaw da ka sorkar jila. Ha ka bedai bat kamat petrol pump, ka seng ka latalasi, iki petrol pump na duk mau blay shiduk mau yong, kaseng kalap bakhandai pho na kashispa kidei ki bomdei khasi katba ka kerteng petrol pump kadei kerteng khasi bat don tang artli ki petrol pump utrai ru udei khasi manager ru khasi bat no trai ru ki khasi kini ki artli ki petrol pump ki yo ya katulap ka kham tam sho ya ka minimum wages handai hakitu ki petrol pump badei trai ki khasi balong manager do ubajala ki bun ki nong trai ki bomdei khasi hak ba ki khasi ki don tang uwei ne arngut bat ki siu ka bainong ka baret Hak bedai bagani kejing kendo nak kalian usia muda ong syakaseng, baun sesyong dak isi, banyak keren yakinu kimat kibakan pentrikam, bat yakinu kimat kibakan pentrikam. Tasing lawan kendo ya Chief Executive Member juga kasih health economist district council. Kejing ya kendo jungi kalong beta. Kadang kejing sokia ka bakrao nak kalian juga seng, nomor babun ba kikna semla kia ut nak por cakapor bendot kabel jam. Nak kata kadau habawan kene ke isi. Tingingi iba ke isi hane hapok district council ru district council kadai benda hapok ke area juga kata remote hapok ke schedule area boleh bangi ong kumta nomor ba last time ke district council lemba kane ke isi ke badon ta kalau ong ba ngim nom ai trading license ru ya gitkar haginu kumta jong ki kam jam ki bala nang kursi ngingi sngoi hap ya kata ke ong jong ke district council ndai ka way part ka bangi ban penia ya ke district ya ka ya CM nang ong ba Omdai tang ba ngin ong ba ngim nom ai ya ka trading license ya non tribal handai dai ru ban perkhan ba kini ki bla dep jo lupai ya kene ka NOC ya ka trading license na ka district council ba ka district council andala dai ka por ban renew ka dai ban bu I kendon ba nyupo na ka sispa ki nong trekam tu ki de bandai ki try mulung pingila ban juru ja CM na ba UCM udai ban pentrikam ha area jung ya ketu ka minimum wage ka bla prescribe da ka sarkar Meghalaya lengba ka labor department ka boong ba sanspa arpsan ka bainong tre shisni sanspa arpsan ka kata kamut da tre sibnai de benjok bainong khatlai hajar sanspa ka shisni tingi ong ba hapok ka schedule area baro ka district council kadai ban pentrikam yang tu ka an bala thau da ka sarkar Meghalaya pi gane kadai ka issue jo ka cai pendri ko bahek ba hak bi dai bagani ka issue jo ka cai pendri ko bahek ba ni de ban klet ikini ki kam politics ai berkhoi da poi monu sna monu ru ni hapan hon ni hapan pentrikam nomor ba kadai ka issue ka ban imja ki khna samla ki jongi na kata kadau meneng lai ban jur UCM ni omba pi dai bai ban pentrikam ya kene minimum wage ka bala sna da sarkar Meghalaya ban ni ban juru UCM meneng omba nyopau nak sispa ya kini ki kam jam ki badon hani hapok ka schedule area ba andala ni tu trading license dai man ai ka kam jam ni try jadi ini ka assurance of UCM UCM nomor ba udai UCM ku badang thamai desa ka wairu ngai iba kar kontrikam joki mat ba UCM udai UCM ubasim ya ka bor hakti marwai ka assurance na UCM kolong ba pila ay ngi kani city ni la pe points B kanu ko bangila ba pentrekam ngin pentrekam wala ka taru nga hapan consult lang ya ki isi junga bangin pe kanu bangila ba pentrekam ba kanu ko ba ngin la ba pentrekam khamtam habang ya kren ya ki isu jong ka petrol pump isu jong petrol pump kolong gumne hadin bangila le ya ka phase 1 ban pentrekam ya ka tu minimum wage ka bla prescribe ka sarkar Meghalaya ngila le na do nang temo blai hadu hamau jong ni lek ban cek I petrol pump bar toy ni I hang tu ba khandai tho na ka sispa
Dai pau nak sispa nadu di manager hadu minong te petrol tu degit karbon berkoi. Kat baka kerteng jung tu betul pomban kadeh kerteng jung kusi. Dan tang arti di pom ki ba utara ru de kusi, manager ru de kusi, nong tre ru de kusi. Padahal gitu ki pom arti ke bangin la syam ngi kolong ba. Abo manager kusi, utara kusi, nong tre kusi. Kiyo ya ketulok ka ba kam tam susu ban ya ketu ka minimum wage ka bala prescribe da sarkar miklia. Kini ki we ki pom ba ki balong try do kasi manager do kasi nong try do kasi o long try do kasi manager do kar nong try bun dukar iwe e kasi ondang ikli yo tau kasi batreng tungi ong katnu yo tulok san hajar sibnai tega jingkeli menta kalong ba hatu san hajar sibnai minle ke san hajar sibnai ngin syong kali ne ngin tiet penbiang penbit ai yang asam ne minle ke kata san hajar takadau kani ke isu hak beide bat ka kam ka jam bat kani ke komsio ya ka bainong nong tray kadai ka badon kam tam na menta ki khna samla ni lei teng teng isngau ba kani gla dei ka exploitation of labor na kaliang jong kaseng ni kerentang kendap tak bersai ni ombam tasi dang wana ni apo council ngimpat kwa ban ya pun huriwa ngimpat kwa ban ong bangin leng in le start himni hendai ngin lei line pai line tiak patiak in leng hado ngin poi how ta utong ha kata ka point ka bangi omba ya kani ngim sola sha so plan ka sukar miklia ka susna ya kani ka an tam benda kom on dak la poi kata ka por ngin sedang ni ki re hadu mentahi ngim kwa ki gili kudu suai usar besna itu minimum wage ni la tho ya ka appointment sha u minister jong ka labor ba unde ban ya kundu ban clarify ba hatu kani ka an ka minimum wage ka dei ka an tang na benta ban chu bo ban chu pi ya ki pai ba bakala don ka an ne ka dei ka an ka besna na menta ban prikap de meneng wan kundu do UCM jo ka district council hang ni ngiklim kli yu ba onne kundu lada tray ka dei ka an namar ba ka an ka dei besna mu andrei menta ngin sele ikundu ya ki briu jong sarkar hapo labor department man kli ki lada ki don kini ki briu ki ba pungken ya kini ka an ki bom siu ya kini ka minimum wage kat kum ba prescribe ka government on mekrea on le kumno lakin kem lakin cancel ka license kin pinstom kin tab jail kin fine kata ka jubab ka dai ba ki briu na po labor department ki ba dai ba pek ki ba an ki dai ban ai ni ya jubab lom punta han oi pi hadin bangila dep ban theo tiak patiak ban kwa jumut tiak patiak kan sokoi ko wei ko por ka ba kinong bala baro ko wei ke celam meklea kin wan ban yaki lang ba ke seng HYDC ban pen urlong ya ka hok jong upai ba ngan ong pitang da ko wei ka basai ba exploitation yaki labor kan kut metau snam arajar san bat ka hok jong kinong bala kin yo yak tang jing sio go pap ka ba paka kat kum bu sokar meklea how ni snam arajar san kat ko jong pi mene ngim dei ngi krim dei ang tu hapo betul pom ban dei buat bani ang tu bakadon ka benemi na kam don ka benemi ngi ka main purpose nya bengle betul pom ngi oba bu nong trade de bri jungi bakin yo kam jam si yo to minimum wage kata de go Drai ke ai ka bas ngok kolong bang tu utrai de si manager de kar nong trade bun git kar we nong trade ke si tulop san hajar ite ya kata jing benemi na ka bom benemi ya tang la adu tentang impak kai kata ba ki bon ki chok ne persen ki bom de kasin kai kata ki tum bi bom de kasi hi ke jing adang in la kren ka tu ni manager ki omba oh pasti jing unang ban theo ya kata ka dip hi po petrol pom di don tu tapi support theo tu ka dip tigi omba ikasi jungi kimnang man theo ya ka dip kata de go ikasi jungi kimnang ban tho ya ka jingkhen ke jingdia ang tu po petrol pom e bol phai igi kasi jungi giba kantam ki kei sam ki khna samla kin the jungi giba pasnos Japan ru udang pan dan u Japan ka sarkar Japan kadang ong pa itu ginos kasi nang ni balik support Japan kini giba kini ki khna kasi jungi giba pas go hotel management what utaj hotel stay support Mumbai ru udang ong one tray theu itai dip long tip ki kadon ka ai re ke ere shadin hang be dai bat ni kam tu pom ingin agal yang juga seng nomor bang oi ti ba pa ban ya kren tham hadu bata ngimpa ban ya sharu stay ngin concentrate wa ba yik bri jungi de ban akam ajam minimum wage demat seal ngomong omne exploitation of labor hapo state media kan put 2000 hajar absan ngin kunting
namata inong belah ni ko stik ni kenapa im kari ba im kejak ni kum kejing ju jungi kum kejing keli jungi gidon gi manager hang tu gi beyo khatsan arpau arpsan hajar katulok kat ba itu kena kasih jungi batek betul tu yo san hajar kata ka bangala di I hang teh hapo smith hasmit hang teh hapo lekor ngele inte po betul pom tu manager yo kontai khatsan arpau hajar itu bapi kena teh yang tu ibatek betul yo pra hajar kadang don ke video ru ngatrai hadu entah kadang don ke video ke bawa utu manager nang tu udang ong itu kena kasih kumno apa tip hayok tang prajar ari kumno tip hayok prajar apa ketulok kawan ketulok ke posisi hayok prajar itip yang hayok prajar te wal ka taru kadang don ke benta badai ke apa ini diberi jungi dai anda kila keren yengi kum keseng sidon ke besak berngam buka ba wanom yetu eksteng janga yok le sing acap bekam no ngingong hordit redang ban be kam ya gibriu ya try muluk na kanu ke factory ni na kanu dukan tang baki kren ya ke hok juki film nomla dal leru ban be kam ban penduk pendam ya ke sur jong nong pula